Yakuza. Welchen La Plagusa? Bir hamsi la Yakuza. Az yemez. Üreyi göster. Üreyi diller elə Daliye. Bir yere nökteyle koyur görsen. Ağzından öğrenip be. Aman sana kurban olsun. Kızlar aşağını bir kaylıyında kurban ol. Beni sevenler. Kızlar Daliye dinlen ki babel elə. Belə. Dinle buranı bir kaylayın. Buranı. Ha dinle. Aber ich weiß das nicht, wie man das sagt. Ben sana diyeyim sen ne dinle buranı. Dinle. Dinle buranı. Das will ich aber nicht. Niye? Yaşlı kızlar aşağını bir kalbi benim ayağımızın altında. Boşandı. Sen boşan kağıtları verdi gitti. Kişi bana dedi ki boşal boşal boşal. Ya boşal demedi. Dedi paşal paşal paşal. Hab doch noch vergessen. Oh, O. mein Bein. O. Ein bisschen ist das mein Bein runterfalls. Kızlar diler bir de kızlar ne de. Dale diler bir de desin ki murtaşar. Dile bir de murtaşar. Nein. Onu söndüreceğim murtaşar makinesini. Und dann aber. Aber nicht, man darf man nicht singen. Weil so, man darf man nicht so reden und singen. Das Lied muss bleiben. Weil sogar ist das mit Schminken. Mahnını kesmeyi olmaz. Hepinci mahnını dinlemelisiniz. Göster komple izleyeceğinizse. Başka kimi koyun? Başka kimi koyun? Hä, lass doch Mutter Schach an. Ne? Lass doch Mutter Schach. Ne? Lass doch Mutter Schach an. Değil mi? Taşak yanık kalsın. Ne gel bir neyle gel ona bakalım ya. Wenn du willst, kannst du dir einen aussuchen. Bunun adı nedir? Weiß ich nicht. Bilirsen bunu koyun. Ja. Bu kimdi? Ich weiß auch nicht, wie der Name heißt. Bilmirsən adını, bilirdin axı adını. Nee. Jetzt weiß ich nicht, wie der heißt. der jeden einzelnen seiner Trades komplett kostenlos teilt. Ne yazırsınız? Auf YouTube und TikTok